Sene sayles har musulmanini khakha araylana kharra gozetana granna mihman. Mana araylana temizay işin yikbu. Sakılba badala aşı. Ne asva ivi mana Allah kena pay hürmet rahmet. Assalamu alaikum hürmetukan millet. Hayni eleste işte gah bukesta. Apkınni azizni ramandini uzani haki. Mana vaz musulmana şekar ideykanna hyan ildewana. Bıkırna yığna mücaydiyle ekali ilkama. Mana vaz menni vazarşek idekarna. Canana yikena temizi valla oce mani uzako. Mana vaz vobna. Nini uzayi vob hakki giranna ham. Saham azır mebna ham hinnena. Vaz şaskel ahana akhirani vazani yitsni yiguka. Ne asva ivi mani yığbişi hakki da otumda şia ibadat. Elbette sahib vuc tamuha çıkat kıyga khani khedin yığbişka. Mihman arkınna amma avkhuna vuc yik bir şey yişti. Çile kıyga şakat hamahtun iştaha eyke yişimişi vikis. Eyhe vuc apkın cab dişti. Eyhe vuc şakane hammaşe azizna ramandina vaz. Ramandina vaz ittuna vaz. Mani uza şi sakılbahi badal vohi yuk kohi. Mani vaz qabi başta eyken sam musulmana şis caddeş. Ham minni dinehleşisi. Ne asva uve girgida hükümetül şehir bişi khivar şi mani uza alğıcımı ramandini uzan iftar bı. Mani iftar bişi savaylımı girgiba sanab mani uzani haramatın. Mübarek ar, kadın yır, gırgını milletçiz, gırgını cemaatız. Azra başlayan yır, bir şey kakıgıpçı mı, camı sağda, yık bir şadda. Uşun akın, kubar, gırgın, Allah'ı kabilha ammı. Bak, ötmüşa, lap yubab kabına, yubab ötmüşa una. Yuba rahat babuha, yuba buha, gırgını, kuharbiş ko, insanarşı ko, gırgını, şavko sana gırgın ko lap yuba geçirmiş ha buna yuba buha. Hayır sen aynı yuba geçirmiş ha buna. Koni sen nap sağvanla bir şey ya. Hayır yuba geçirmiş o az kısmeti ana. Ahreni sen bir şey İslam'ın din utum kestimi vaman cehiliye şılqa yemişa astimi. Zahbeşte khivarşini imamarşi oma zahni derani imamuka ildar hacika sajige Xappa iş majlis bu ikki. Har sen manbişi ramandni muza asas tsahbı yeşimi şokini Rusya tılni şehir bişi, Dağıstani şehir bişi, khivarşi majlis bu alğayı. Mad İslamni dinni hakeydin malumat bu hili, vaaz bu, naşid bu qadaqqa, sual bişis cevap bu qili, cur bacur konkurs bu alğayı. Hayni sen zeppina mahbana ftanna majlis, ve sivar uxuvi, Саратовный шахари ха. Доволен, даст сил в дальнейшем тоже. Также хотел вас тоже поблагодарить, то, что вы отозвались, пришли на это мероприятие. И хотел несколько слов сказать о газете «Ассалам». Так получается, что сегодня день Ассалама получается. Об Ассаламе многие говорят. Вот, например, мы сегодня видим, так прекрасно наши имамы алимы выступают. Наверное, каждому из нас здесь хотелось бы, чтобы эти имамы к нам домой приходили в гости, общались, наставляли. Вот эту роль этих алимов в данный момент сегодня выполняет газета «Ассалам». 2 раза в месяц, получается, к нам домой доставляет эту газету. Все, что эти алимы, более 20 алимов работают над этой газетой «Ассалам», к вам лично на дом принесут. Не просто вы будете получать знания, ваши дети будут получать воспитание. Qiga mahabna majlis Moskavni shahri ilg'ayvju. Maqa Moskav yeshim shokini tsahbu joni khizambishka abu. Dağıstaniçe abini dinihlerşi mambişiz dinni hakeydin azalbu u. Sajige kubar ha u. Yugun dilek bu heqqı sivar ikhvu. Mani yığıl hatta sen buna sana ule gidiocin tsahbu qazakı. Jona vatan uşağı valla yikelqa qavalav. Каждого человека, вот сейчас, когда мне руки поднимаем перед Аллахом, сидим, бывает свои проблемы. Кто-то
у меня хороший друг был, у которого детей не было. И наша группа, каждый друг другу говорили, поднимаясь одно место, это было в Сирии, когда мы учились, мы друг другу говорили, давайте будем просить ребенка нашему учителю. Он с нами был старшей группой. Но Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, не знаю, отвечая нашим мольбам или же по какому-то хикмату, ему две дочери дал, а потом одну забрал, другую оставил. И знаете, вот, один бывает, детей просит, у другого ребенок инвалид, он просит ему здоровья, а третий Аллаху говорит, о Аллах, я бы от всего отказался, лишь бы твое удовольствие, да, вот. Ну, и же мы каждый будем там, соберемся. Но главное, чтобы мы здесь, на этом свете, чтобы мы вот этими неаматами не были ослеплены от Господа своего. И еще, вот, чтобы мы могли просить друг друга искренне, чтобы у этого человека, если здесь есть хикмат и добро от Аллаха, чтобы у этого брата, незнакомого даже тебе, был ребенок, или же у того вообще незнакомого, который говорит вообще на другом языке, проблема решилась. И когда мы вот так будем друг за друга просить, я думаю, иншаллах, если даже Аллах здесь не даст этот немат нам, вот этот немат Всевышний Аллах, иншаллах, нас с вами одарит будущей лучшей жизни. Алхамдулиллах. ودستی یغل الدر حجی جونی هم مزارش که سوار خلیس و مجلس اشتراکا از استرخان شهر قبطو من با استرخان شهر شکر تشکیلاتنی مدیرارش قرش المشاو من شهر خب بتاخ جونی خزام مشکا یشی مشوکی وبوم من بشین جلسم شکر تشکیلاتی اشلمشوکی من چنا خرنا مصلحالی شعبان مامدو ورنا مانا دینلقا مايلنا وإنسانار شلقا رحمنا مسلماني چوجورنا سنيس منغوي خير خاه أكتب الغاية جوني خيوي رالينا سبورت تورنير بو الغاية خيمني عرايلين تصرفات إش بو قيجي جهليرشيز خل أوقاقا Hürmetikan çocuğa bacıya bu kesime koknuyor. Ramazan namazında Kur'an namaz. Muhammed Hacı uvan şaklaştı elhamdülillah saygın vaazda destek Kur'an'la Allah nişli Allah. Kur'an ona Allah-u Teala Kur'an'a in. Bismillahirrahmanirrahim. Şahru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an huden linnâsi ve beyinâtin minel hudâ. Sadakallahu l'azîm. Mançin cita ma'ala udun. Allah-u Teala in hayni Ramazan uzar vüce yahkilavuna Kur'an. Kur'an insana açsa kayısı hayni diye yoksa. Allah-u Teala yahkilavuna. Şaklı azı kesken Allah-u Teala in aman Kur'an'a vüce Kur'an yahkilavuna. Yugun kine haga asva pisin kine haga asva. Hayn elesib mani teşkilati geyb uftanna majlis buha khadni utagayha tsahbashin cemaat aqsaqqalar adamir yedar uşağar sabı man bişi sivar açmışa az xorak bu meyve bu sufranılqa gihı abini muhmanaşis ve azbaha o Abdullah Efendiyevi abimişiz qatqimu uftanın naşid bu İslamni dinna barakat temzi valla uftani valla aşkaravu سوار هخويل قيغا سجي خنلن كبار هاو بكرني يشتي ملتس خير دعاء بحق مجلسنا آخر يديغرس شكل بتصاو منشل غيره يشتي ملت خات اخايمو مدن چكن افطار بو رطول رايني تأخني ديرال مشلشن خوي گرگني تأخ بشتي ملتن افطار Said Rutul rayonun Respublikayni iftar ve sanat sajige Xanni iseni şehri Derbent ve Donani. Ücel esti Aprilil Rutul rayoni Mişleşni xve ilgocin zahbişti milletin xadan iftar sanat sajige sa. Mani iftari qa abimu mihmanar sajju zahbujabdiş ham minni millet bişkeb gırgıda Rutul rayoni inçi. Hamu Dağıstanni çakın şehir bişinçi. İftarı ve azbuş ko hişunav imu alimar
Dağıstan Respublikayni muftine Katib Hasan Efendi Mahmudov, İmam Rutul rayonuna Hazret Kadimov, Zahni derayna Harna İmam Eldar Süleymanov. İftar açmışa u, Kur'an qabqili, Kur'an qabqana, Kur'an qabaqqani, ve naşid bu qadaqqani şigirti Abdullah Efendiyevi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز Mançile gayra khaymu wagin garanan paybu viktorina bu konkurs bu mamma algaimu muftini katibi Hasan Efendi Mahmudovi iftar tashkilain zahni deralni fond insanni fili alın fondos kumaga ani yishti milletni biznesmenarshini mishleshni khimni kanseventni idarayni va jamaatni aralni kumakcheshkan sanat akhini girgini milletni kumaguka sanat sajigi Мишлешни хивни кансивити Ислам Ибрагимови мани ифтаре хишонай энга ухин. Махтум маҷлис ба шаз гейд лазим давудум. Мани маҷлис бишеши санаб сажигиқа саа гурушла мишаа. Қиғад уин саулва абини алимаршис, мехманаршис, хивни жамаатис, кумак чешис, карқутурини, ва ҷихилершис мани ифтаре кумагаини. Фонд инсанни харни Sadri Asadullah Ramazanovi uin Saulu abini mihmanarshis iftar tashkila as kumaga ukhayni biznesmenarshis girgida tsahpishti milletis Imam Sabir Haji Ibragimovi akhre iftarni havuna vaaz milletis wa dua iftar laqiga jamaat sadin mazdikiqa sanabni tarmahe kubaas tarmah qabqana nashid bova Qur'an qabaqqani shigirte Abdullah Efendiyevi Azerbaycan millet sadı qina Dermetli şehri hakki xenni Dağıstan'ı bütün respublikani iftariqa Dermetli şehriqa Hibtsali khulle azerli khiba insanar abu hakki xenni Dağıstan'ı respublikani iftariqa isseyni şehriqa Derbent Matuvkhista shighbishta show yikhible putyovka haj umrayna uftanın nashid bu hakki Ujnani nashid bu qadaqqani shigirtashki. Manchile gayra pulaybu, cheybu, medunul yugun paybu. Mani girgida shadval bishe gozita aukhana respublikayni khanni iftariqa sivari khilis abi mihmanar. Kanigada, Nimanas Kanigada, Tanda Hüseyin, Şirazi Bobum İmamlar, Şunap inşallah. De harke bekama boşumu geli sklat uftanda Allah'as ki Allah'ın kumakwa inşallah. No seyhena Allah'ı kabul amışan kubara akakkan sivar. Yuvan sadaka bu saykanlar uzaram. Amin ya Rabbi. Devamlı yaşayım Allah'ın kumakwa. İslat kabiki paçar. Cahab kilim savurke kabul ismatu kim de yahtı davki caka. İnşallah Allah Teala razı olsun. حبيبي يا محمد يا صادقا بالوعد
يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد، حبيبي يا محمد يا صادقا بالوعد، يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد، يا صادق المقال يا ذا المقام العالي، يا صادق المقال يا ذا المقام العالي، يا من حباه ربي بطيب الأفعال، حبيبي يا محمد يا صادقا بالوعد، يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد، حبيبي يا محمد يا صادقا بالوعد، يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد، يا صادق المقال يا ذا المقام العالي، يا صادق المقال يا ذا المقام العالي، يا من حباه ربي بطيب الأفعال، يا من سريت ليلا مصاحبا جبريل للأقصى تلك الليلة يا شفيع العالمين، يا من سريت ليلا مصاحبا جبريل للأقصى تلك الليلة يا شفيع العالمين، يا صادق المقال يا ذا المقام العالي، يا صادق المقال يا ذا المقام العالي، يا من حباه ربي بطيب الأفعال، حبيبي يا محمد يا صادقا بالوعد، يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد، حبيبي يا محمد يا صادقا بالوعد، يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد، يا صادق المقال يا ذا المقام العالي، يا صادق المقال يا ذا المقام العالي، يا من حباه ربي بطيب الأفعال. Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья, гости, приглашенные. Приветствую всех на гостеприимной и благодатной земле Дербента. Очень приятно, что вы откликнулись и приехали вместе с нами разделить сегодняшний ифтар. До завершения Рамадана осталось немного. Надеюсь, эти дни мы все проведем с пользой, изменим себя в лучшую сторону. Пусть Всевышний укрепит наш иман, примет наши посты и молитвы. И чтобы то единство, которое мы сегодня видим, оно сохранялось и укреплялось дальше. İftarın mihmanar uxaymı din ehli eşçir, hükümetin işbişilin hakimar, sportsmenar, Dağıstanlı millet ve turistlar. Hakki xebna şadvalla pay buxana mani iftarna, maqari xarna dünyayk doqit kuna naşid bu qadaqana şigird Mustafa Atif, Египет ve hükümetli arna. Под ваши самые громкие за сегодняшний вечер аплодисменты на эту сцену выходит гость из Египта, шейх Мустафа Атиф. Мустафа, салам алейкум, please. Ассаламу рахматуллахи ва баракатух. Саламу алейкум. إن بالحبيب محمد وذويه إن الهيام بحبه يرضيه إن مات جسمك فالهوى يحييه جسد تمكن حب
بدا فيه تالله إن الأرض لا تبليه أو كيف يبليه التراب وحبه في قلبه ومديحه صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردني يا ربنا بالمصطفى العدناني اغفر ذنوبي ثم أصلح شاني قد ساد في المهد على الغلمان أعيده بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان أنت الذي سميت في القرآن قد ساد في المهد على الغلمان أعيده بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان أنت الذي سميت في القرآن يا ربنا بالمصطفى العدناني اغفر ذنوبي ثم أصلح شاني زدني بفرط الحب فيك أحمد مكتوب على الجنان صلى عليك الله في الأحيان أحمده في السر والإعلان حقا على الإسلام والإيمان أحمد مكتوب على الجنان صلى عليك الله في الأحيان أحمده في السر والإعلان حقا على الإسلام والإيمان يا ربنا بالمصطفى العدناني اغفر ذنوبي ثم أصلح شاني اللهم صل وسلم وبارك عليه. Benim iftar derben işte Rotos krayının iftar ikam dirgim abi mişen çakapa cemaat baada gedi gün iftarın merapati kay gün o kam naşid bakadak kam ya yijit исторически jige самый древний город Дербент там на России нам исторически об этом мероприятии гedi gün jo iftarın saydı söylеска погодам каба но манап чувство только дешиё нам погода когда кейни сон жамаат халк хатта садодун хивашенче алганча хаппа болбу мацахвин далинале полностью районенче жап мани ифтариқа рутул районука сажиги лгачини абим цахб хар сураки Дагыстанни республикайни тюбе хушет бабаюрт кизляр ва цахни дирали рутул районенче цахни диральни фонд инсанни садри биши мақа аблис михманаршис ташкил хаим маршрут кабу фонд инсаныс кумаг хелени бизнесмерашини кумаг бишка аллахи қабыл хам ҷоҳивон кумаг бу мани ифтаре ҳагӯим Дагыстанни гонайкни суракиши мишоикини миллет бишин ойхаран хорак бу ман чиз ҳав уна ҷига буха ҷурайна мааб ҳар икканангус қиға ма оханас эйхи иха ҳар ҷурба ҷур хорак бу ман хорак бу мақа ады ҳазираан едар буха мааб ҳар миллет бишки
Man gırgıda algı için majlis bu Moskva şehirde gidil Dağıstan'ıl hamegi azizni ramadni uzadın. Man mı algı için mi işti milletni İgiteşini kumaguka sanat. Azizin yoldaşlara, hoş geldi şu kıynayna derbanlı şahriyaka. Kıynaşı, hani Ramadi uzanı hürmet kısan sabim aynaka, girgi vajera çocuğara sabimi kıynayna iftariyaka. Hani iftarına sabah haman oğumna, iştari muhabbet bu ıka. Canı sağval kısına Ramadi navaz oturmuş avu, canı sağval kısına kadar yer bu. Has kısmata mı? Ya Allah ya Rabbim dünyaya kal. Hamma için yugun şadın yer bu. Hain kubar, hain sivar. Ya Allah ya Rabbim. Allah'ı kabul am ya Rabbim Allah. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu çocuğlar bacır. Maşallah gıynazı ila kayni iftarını ila işte Müslümana şahini harekat güçlü mat kavurna yugun udivitenli majlis uka alim var Mustafa fond insanın o için iftanda da organize vatavu girgini insanlar bir tane ki otkuni kadar iftanda sivarat asmışa o maşallah la iftanda majlis Allah rahmet çocuğlar abimmişiz lapukta etebimmişiz lapukta eykini şişos dua bu taavudum mu çocuğlar bacıra İnşallah bu şu niyet bit Allah'a kabul abdest kırgımız davudun. Ayna zarna maşin mahaçkalı yüzün yıkı. Zali yuhun sponsoraro bu yuhu marşrut kabiş kasana bu kes yuhu. Zımbaşın galişçu yüzde hamazarşın başın galişçu marşrut kabiş besplatni derslavka o çocuk. Assalamu alaikum. Kırgın bir pazartesi Рамадан высокосана. Первой путевки. Я очень рад именно, что это происходит в Дербенте. Дербенте такое мероприятие, что связано республикански и вместе совместили и Рутульского района нашего, да. Очень приятно, очень много. О Всевышний Аллах, где же наш Мухаммад? Где же он, наш предводитель? Любимый пророк, о милосердный Аллах, помоги ему, облегчи ему этот путь. Защити, убереги Аллах Мухаммада от всех бед и злости. Мир ему и благословение. Люди, вот он! Я вижу его! Приветствуем тебя, о пророк! جزيلا. Друзья мои, вас сейчас ждет еще и салют. Все только начинается. Совсем скоро мы путевки на Умра разыграем. هيا فهل من مذكر أي عباد الله رمضان حاضر مؤنو كاره داري سنگ مها رحمن dengan مباري بوري بودو سادها بسكان سمو عمالا dilipat gandakan bagi umat Rasulullah رمضان أفضل ما مر على دنيانا من أيام وبه نزل القرآن على خير الأنام رمضان به البشرى ومع العسر يسرا وهذا ظننا بالله رمضان خير ما تؤتي السلام ألا بذكر الله نحيا فكبروا وإذا اشتد البلاء وللقلوب شفاء وهذا وعد الله yang terasa sunyi
تكون بالليل زاس إيس كان كيا حين أخذون إفتني مجلس بشيخة شاس أبل سكان زاخ سكان شيء ما يخطر مجلس بشيء سجيخة سوالي دورش بشوكي شوكي وشي والله إشتا تنبوكي